Yes, reka nongere mbifurize amahoro n'imigisha rero, reka nongere mbifurize kumerwa neza rero. Inshuti bavandimwe muryango mugari wa TV Duniani Kote. Twongeye kugaruka rero aka kanya ku tariki ya 5 z'ukwezi kwa 12 2025. Tugarukanye icyitwa updates, tugarukanye icyitwa amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Ni byinshi rero biri kuvugwa ndetse kandi ni byinshi biri kugenda bigaragara ku isi muri rusange, ariko twebwe twiyemeje kwibanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ntambara ikomeje gusakiranya umutwe wa M23 ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo, by'umwihariko abarundi, by'umwihariko abacancuro batandukanye, byaba ari Blackwater ndetse kandi n'abanyarumaniya. N'amasezerano y'amahoro yasinywe ku munsi w'ejo agamije guhagarika icyitwa ubwumvikane bucya cyangwa se guhagarika amakimbirane hagati y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko nubwo ibi byose biri kuba, nubwo ibi byose biri gukorwa, igisirikare cy'u Burundi FDN bityo bamwe barasinya amasezerano yo gushaka buryo ki amahoro aboneka cyangwa se gushaka buryo ki amasezerano agamije kuzana umutekano mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba aboneka cyangwa se ibintu bigenda neza. Ariko leta y'igihugu cy'u Burundi yo ngo ntiri kubyumva neza, ngo ahubwo yo irashaka intambara. Ni mu gihe ingabo z'u Burundi FDNB icyitwa amakompora ndetse n'akatari amakompora bakomeje kubitera mu misozi yegereye za Kamanyola, by'umwihariko ahitwa za Rubarika, by'umwihariko mu misozi yegereye ahitwa za Kisozi. Icyitwa bombardoma, icyitwa urusaku rw'amabombe ruracyari kumvikana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ni FDNB yo iri kuvuga yuko ngo ntacyo itari bukore na kimwe kugira ngo igaragaze yuko ngo isomo ry'intambara bagomba kurihereza umutwe wa M23. Ni mu gihe kandi M23 nayo ikomeje kuzana icyitwa imodoka bya muzinga, byiganjemo bya bimodoka bisama ibisasu bigera kuri 13 byamaze gushyirwa hariya hafi n'umujyi wa Kamanyola. Turaza kubyinjiramo rero tuze kumenya uko bihagaze muri rusange. Turaza kwikoza kandi ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi, biri kuvuga ndetse kandi biri kwemezwa yuko icyitwa ukumvikana gukomeye cyane ku mikoranire hagati ya FDLR ndetse kandi n'igisirikare cya FDNB bikomeje kugenda rubura gica. Byose turabyinjiranamo rero tubijyane na leta ya Kinshasa nayo ikomeje kugenda yumvikanamo icyitwa ubwumvikane bukeya. Byose nabyo ngo birajyana no kuba icyitwa imikoranire hagati ya FDLR na leta ebyiri, leta ya Kinshasa na leta y'igihugu cy'u Burundi, aho bakomeje kugenda bagaragaza yuko gukorana na FDLR bamwe na bamwe babibonamo nk'igisubizo, ariko benshi bakavuga bati ntago bashobora kureka gukorana na FDLR kuko benshi mu bayobozi b'igihugu cy'u Burundi cyangwa se ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babifitemo inyungu. Turaza kubyinjiramo rero turajyana mu icyitwa imbunda zateretswe muri iriya misozi yegereye hariya za imbunda zateretswe hariya hano hafi ya za Cibitoke. Turaza kujyana mu misozi yegereye hano za Rumonge, imbunda zikomeje kugenda zizanwa. Leta y'igihugu cy'u Burundi yo iri kuvuga yuko ngo mu gihe baba bakomeje kugenda barasana n'umutwe wa M23 ngo ashobora kuza kuba akaga gakomeye, ngo M23 ishobora kwirwanira cyangwa se ishobora kwirengera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibi byose turabyinjiramo ndani tujyane hagati muri FDNB. Benshi mu basirikare bari gutegurwa kujya muri Kivu y'Amajyepfo kujya guhangana n'umutwe wa M23 ndetse kandi no kurinda umujyi wa Uvira, umujyi bita ngo ni centre y'igihugu cy'u Burundi. Nyamuneka bamwe mu basirikare bari kuvuga bati twebwe ntago turi buze kwemera yuko mutwohereza hariya mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Byose kandi turabyinjiranamo nze kubabwira umusirikare ufite ipeti rya koloneli w'igihugu cy'u Burundi watakarije ubuzima mu mirwano ikomeye iri kubera hano hafi n'imihanda route nationale 5 uva za Uvira werekeza mu misozi ya hariya za
za Bukavu mu byerekezo bigana za Kamanyora. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane hariya za Rubarika, ni nyuma y'imirwano ikomeye hariya za Ruvungi, ni imirwano ikomeye nubwo bari kubabwira ngo amasezerano ari gusinywa hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu rwego rwo kurebera hamwe buryo ki umutekano ushobora kuba waboneka hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ariko leta y'igihugu cy'u Burundi, igisirikare cy'u Burundi bo baracyanyotewe kurwana kandi baracyanyotewe uru rugamba mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Benshi baribaza bati rero leta y'igihugu cy'u Burundi ikitwa guhangana cyangwa se guhatana n'umutwe wa 23 inyungu bifitemo ni yihe? Byose turaza kubyinjiramo, tubisesengure, tubitongomore, tubitature tutagamije guserereza. Ni mu gihe kandi turi buze kwikoza muri teritwari ya Masisi muri Kivu ya ruguru. Hari byinshi byahavuzwe ndetse kandi hari byinshi byahakorewe. Imirwano yo irakomeje mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amasezerano arasinywa yo gushakisha buryo ki amahoro aboneka mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ariko nyamuneka mwiboneye ukuntu nyakubahwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo barambuye gutya igitabo cyo kugaragaza yuko amasezerano yo gushyigikira amahoro hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo witwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo igitabo yanze kukirambura. Impamvu rero yo kutarambura kiriya gitabo nayo turayinjiramo, tuyisesengure, tuyitongomore tutagamije guserereza muri rusange. Turaza kwikoza muri Warikare. Hari uduce tugera kuri 2 twafashwe n'umutwe wa 23. Utwo duce nutuhe? Nyamuneka we utari muri groupe y'ikinyamakuru cyanjye andika 078 58 72 maze ubundi njya nkudondosha amafoto ndetse kandi n'amavideo ashingiye ku nkurumamo by'ibyabereye ku mirongo y'embere ku rugamba, aho urugamba rwakomeye ndetse kandi aho urugamba rwabaye amaragasa. Nyamuneka nubwo twese turi kuvuga mu misozi ya za Kamanyora, nubwo turi kuvuga za Sud Kivu y'amajyaruguru, naho urugamba rwakomeye, naho urugamba rwabaye ikitwa amaragasa, urugamba rwabaye ikitwa amaragasa, urugamba rwakomeye ndetse kandi rwabaye ihurizo. Abaturage batuye muri Kivu y'amajyaruguru cyane cyane abatuye hariya za Kimoka, abenshi muri bo bakomeje kubabazwa ndetse kandi no gushengurwa imitima bikomeye cyane nuko bamwe mu ba FDLR bavuye mu Rwanda mu 1994 bakoze jenoside bagahungira muri Kongo, bagahabwa indiri n'abanyepolitike benshi batandukanye. Abenshi muri bo Tshisekedi Tshilombo akaba yarafashe umwanzuro wo kubahereza igihugu cy'u Burundi. Biravuga ndetse kandi biremezwa yuko aba FDLR bari kuva muri parike ya Virunga bakaza muri no misozi yo muri teritwari ya Masisi, za Kimoka, bakaza hano za Katuhunda, bakaza muri no misozi yegereye hano bakaza no misozi ya za Rushebere. Ariko nanone bagashinza bamwe mu baturage batuye muri Kivu ya ruguru kugira uruhare mu gukorana n'iyi mitwe yitwaje intwaro irimo za FDL ndetse kandi no gukorana n'ingabo za Kinshasa mu rwego rwo kugira ngo leta ya Kinshasa ikomeze ihungabanye umutekano w'abaturage batuye hano mu bice M23 igenzura. Ni mu gihe kandi ikitwa imikwabu ikomeje kugenda ikorwa na AFC ba M23. Nyamuneka turabyinjiramo neza, turaza kwikoza mu kiwanja cya Rushunu nze kukubwira ikitwa abagera kuri 7 b'abawazarendo bafatiwe muri iriya misozi. Ese bafashwe gute, bafatiwe hehe? Byose turabya kubyinjiramo mbabwire uko situation ihagaze. Turajyana hafi y'umupaka w'igihugu cya Uganda n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ahitwa za Nyakakoma, turajya ahitwa za Ishasha, turinjira cyane ahitwa za Kinyambuhu, twinjire Kagera, twinjire za Rwamarehe, tujye hafi ikiyaga cya Edouard hariya mu misozi yegereza hafi Tsumbi, nze kukubwira ibyo M23 yakoze. Nyamuneka turagaruka kandi mu misozi y'Irubero, turajya ku muhanda Route Nationale 5, umuhanda Rubero Musenene. M23 uyu muhanda yamaze kufunga. Ese icyatumye umuhanda M23 iwufunga byatewe n'iki? Byose turabyinjiramo ndani ya ndani, mbadondoshe mbabwire uko situation ihagaze. Ni mu gihe kandi imisade y'igisirikare cya FARDC ikomeje kuzanwa i Butembo ahitwa za Kabiyabo. Nyamuneka Kabiyabo ikomeje kugenda igaragaramo imisade y'abasirikare ba FARDC, abakomando b'Anaconda, aba Eagles ndetse kandi n'ikitwa
n'icyitwa Hibu Special Force bakomeje kugenda bazanwa muri bino bice. Ese intego nyamukuru ya FRDC mu kuzana abasirikare i Butembo ni iyihe? Biri guca amarenga yuko ngo M23 hari ibinyamakuru bimwe na bimwe nagiye mbona ngo nubwo hasinywa amasezerano hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo intambara ishobora guhagarara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko nagira ngo mbabwize ukuri yuko aya masezerano yasinywe hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ntago agamije kugaragaza neza 100% yuko intambara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yahagaze, kuko ikibazo kiri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ni ikibazo kiri hagati y'umutwe wa M23, abana bavukiye muri Kongo bari kurwanira uburenganzira ndetse kandi n'ubuzima bwabo, kandi iki ni ikibazo kiri hagati y'ibibazo byinshi byagiye bigaragara hagati muri guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane cyane uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wagiye agaragaza yuko ashyigikiye icyitwa amacakubiri y'ivanguramoko, ivanguraturere, aho bamwe mu baturage b'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo we atabafata nk'abakongore original cyangwa se atabafata nk'abaturage bo mu gihugu cya Kongo. Icyo rero ni ikibazo navuga yuko kigomba gukemurwa n'abaturage muri Kongo ubwabo, apana igihugu cy'u Rwanda cyangwa igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, apana igihugu cy'u Burundi cyangwa igihugu cya Uganda. Oya. Aya ni amasezerano agamije gukemura amakimbirane hagati y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, harimo guca imitwe yitwaje intwaro irimo za FDLR, irimo za FRN, irimo za Nyatura n'indi mitwe itandukanye ikorera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nyamuneka rero navuga yuko iyi ari inzira ndende, ni inzira kandi ikomeje kwitambikwa na bimwe mu bihugu by'amahanga, aho uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye alias Neva, nyamuneka bakunda kwita Sendagara, we akomeje kuvuga yuko byanga bikunda we ngo intambara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yiyemeje gufasha uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ngo guhangana n'umutwe wa M23. We akavuga yuko impamvu y'ibitero biri guturuka mu gihugu cy'u Burundi biri kugabwa hariya za Kamanyora, biri kugabwa ahitwa za Ruvungi na za Rubarika, ngo ni ibitero bigamije ngo kugaragaza yuko igihugu cy'u Burundi gishoboye, ngo ni ibitero bigamije kugaragaza yuko igihugu cy'u Burundi ngo cyamaze kumenya yuko umutwe wa M23 wamaze kugira gutya ngo ugafatana gutya n'ikitwa umutwe wa Tabara urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe witwa Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubwo intambara iri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo iri gusakiranya umutwe wa M23, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye isegonda rimwe umunota umwe nawe ari kwitegura yuko ngo umutwe wa Tabara ushobora kuba wamugabaho ibitero. Bikavugwa rero binemezwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye we muri briefing ahereza bamwe mu basirikare be ba FDNB ababwira neza yuko ngo zimwe mu ntego M23 ifite ngo harimo gusapotinga umutwe wa Tabara ukajya gukuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Niyo mpamvu ibitero byo mu gihugu cy'u Burundi byakajije umurego nyuma yuko umutwe wa M23 wamaze gufata imisozi ya hano munsi ya za Kamanyora, ugafata za Ruvungi, ugafata za Rubarika. Umutwe wa M23 ukaba ukomeje mu mayira hafi y'umuhanda RP 1013 uva hitwa za Ruvungi werekeza mu mirambi ya hano ku mihanda iva ahitwa za Bukavu werekeza za Uvira. Nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo mbere ku rugamba kandi dukesha imboni zacu ziri kuri tere, ziri kutubwira yuko icyitwa abasirikare b'Abarundi ibyo baboneye ku mirongo mbere ku rugamba ari bya bindi imbwa yaboneye ku mugezi. Nyamuneka umurundi ngo bamukubitiye ahitwa za Rubarika, umurundi bamunumira ahitwa za Kisozi, umurundi bamumanura mu mihanda ahitwa za Ruvungi, umurundi bamumanura ahitwa za Rungutu, umurundi ngo baramukubita baramuzengereza. Biravugwa yuko umusirikare ufite ipeti rya koroneri witwa Hakizimana Jean Baptiste wari uyoboye urugamba muri iriya misozi ya hariya za Kamanyora ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ngo yamaze gusiga ubuzima ku mirongo y'embere ku rugamba. Aya ni amakuru rwose mba ngomba kubabwira kandi ni amakuru aba yizewe neza 100%. Amakuru mama ku muntu utari muri groupe yanjye, umuntu utari muri groupe y'ikinyamakuru cyanjye andika 07885870. Amafoto mama ku mirambo myinshi cyane y'abasirikare b'Abarundi baguye hariya muri iriya misozi yegereye ahitwa za Ruvungi na za Rubarika, nyaguhereza neza ubyibonere. Amavideo y'ibimodoka bya muzinga biri gusama ibisasu by'igisirikare cy'u Burundi bari gusheringa ku mutwe wa M23 mu byerekezo bya hariya za Ruvungi. Ayo mafoto n'amavideo yose akugereho, amavideo mama ku bantu banjye bari hariya kuri tere
mu misozi ya za Kamanyora, abari hara muri iriya misozi itandukanye, nanashimira gurupe ngari rwose y'abantu banjye bagiye muri bice bakagerageza kundondosha ku makuru adasanzwe yizewe neza. Njye mbabwira nti amakuru adasanzwe nta handi wayasanga uretse hano kuri TV Dunia Nikote. Nyamuneka nubwo ibi byose biri kuba rero, nubwo intambara iri kuba hagati y'igisirikare cy'umutwe wa M23, amasezerano hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Kongo ku munsi w'ejo akaba yarasinywe, agizwemo uruhara na nyakubahwa Perezida Donald Trump, agizwemo uruhare na Washington. Ariko biragaragara yuko nyamuneka intambara yo kugira ngo ihagarare biragoranye. Ngira ngo abazi ubwenge cyangwa se abazi neza kureba mwabonye ukuntu witwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo abandi barambuye igitabo bakakigira gutya kikubiyemo amasezerano yo kuzana amahoro hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Kongo. Uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo igitabo agakomeza akakibumba, biriya ngo bisobanuye yuko ngo byanga bikunda n'ubundi ngo we ngo gusa. Ariko buriya hari ijambo nakunze rwose witwa Perezida Evariste Ndayishimiye yaravuze ngo gusinya amasezerano ngo ni kimwe, ngo no kuyashyira mu bikorwa ni ikindi. Bica amarenga yuko aba bagabo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bica amarenga yuko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi nubwo aya masezerano yasinywe, nubwo ibi byakozwe, ariko biragaragara yuko byanga bikunda n'ubundi bo umuvuduko wo gukomeza guhangana cyangwa se guhatana bo bawukomeje mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nyamuneka rero iki ni ikibazo gikomeye. Igisirikare cy'u Burundi cyitwa imisada y'abasirikare iri kuzanwa hariya hafi na za Kavimvira. Mbibutsa yuko ku munsi w'ejo ahitwa za Kavimvira humvikanye urusaku rw'amasasu, ahitwa za Karungwe humvikana urusaku rw'amasasu, bikavuga yuko impamvu urusaku rw'amasasu rukomeje kumvikana hariya za Kavimvira, benshi baravuga bati M23 cyangwa se yamaze kwinjira. Oya, ngemba ngomba kubabwira amakuru yizewe neza 100%. Uru rusaku rw'amasasu mwumvishe ku munsi w'ejo, urusaku rw'amasasu mwumvishe ku munsi w'ejo bundi hariya za Kavimvira mu mujyi wa Uvira, ni urusaku rw'amasasu ni cyitwa za Wazalendo zisubiranagamo n'igisirikare cy'u Burundi FDNB, bituruka yuko ngo aba Wazalendo ndetse n'aba FDLR bakomeje gushinza ingabo z'igihugu cy'u Burundi kugambanira FARDC ku mirongo imbere ku rugamba. Ni mu gihe kandi abarundi nabo bavuga bati ni gute twebwe twagambanira abasirikare dufatanyije ku mirongo imbere ku rugamba kandi turi gufatanya mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nyamuneka niyo mpamvu igisirikare cy'u Burundi ubu ngubu ubona imbunda nyinshi cyane, imitutu y'imbunda iteretse hariya za Cibitoke, imitutu y'imbunda iteretse mu bice byinshi bitandukanye byo mu gihugu cy'u Burundi, bari gusheringa amakompora ari kugwa mu byerekezo byahariye hafi na za Ruvunji, bari gusheringa amakompora ari kugwa mu byerekezo byahariye za Rubarika. Nyamuneka urugamba rwabaye icyitwa Magasa, urugamba rwakomeye cyane. Ariko ndakubwiza ukuri mu minsi igera kuri 3 amakuru ashingiye kuri report ya risasi na majeruhi biravuga yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bamaze gutakaza abasirikare bagera kuri 411. Nyamuneka harimo n'uyu mukoroneli nababwiye, abasirikare bagera kuri 411 ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bamaze gutakariza ubuzima ku mirongo imbere ku rugamba. Bivuze yuko bya bihumbi 15 barunze muri Uvira, abarenga nibuza 1300 bamaze gutakariza ubuzima ku mirongo imbere ku rugamba. Bivuze yuko kandi igisirikare cy'u Burundi wa mugambi wo kurinda ibice byose byegereye hariya za Uvira, cyane cyane ibice bigize imihanda iva Uvira yerekeza za Minembwe, ibi bintu birakomeje kurana igisirikare cy'u Burundi. Ariko bikavugwa yuko icyitwa umuvuduko w'igisirikare cy'u Burundi ku munsi w'ejo twagiye twumva, ndetse kandi ku munsi w'ejo bundi igisirikare cy'u Burundi gitera amakompora agwa muri iriya misozi ya za Kamanyora, agwa muri iriya misozi ya za Ruvunji. Kuri uno munsi mu masaha mu gitondo na rusaku rwa bombardement rwigeze rwumvikana, ariko mu makuru ashingiye ku butasi twahawe na bamwe mu bantu babarizwa mu mutwe wa M23 batubwiye yuko igisirikare cy'u Burundi kigifite imigambi, kigifite intego ikomeye cyane yo gukomeza gusheringa amakompora muri ya misozi ya za Kamanyora. Bikanagaragara yuko urugamba rwakomeye cyane. Nk'ubu nubwo turi kuvuga ibya Kamanyora, nk'ubu nubwo turi kuvuga ibya Ruvunji, nk'ubu nubwo turi kuvuga ibya Rubarika, nk'ubu nubwo turi kuvuga ibya
ibya Uvira hariya za Kitara, turi kuvuga ibya Kavimvira, tukavuga ibya hariya za Kawezi, tukavuga ibya Runingo, tukavuga ibya hano za Rungutu, tukavuga ibya hano mu misozi itandukanye hano za Kihande, tukavuga mu misozi hano ya za Kidija, tukavuga mu misozi myinshi itandukanye. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ngo ikitwa mu FDLR bamuzanye ahitwa za Fizi, umu FDLR ngari kugaragara ahitwa hano za Karemberembe, hano ku muhanda Ruterusunari 5 uva Uvira umanuka gatoya werekeza za Baraka, werekeza ndani ya ndani hagati mu centre mu masantre ya Fizi. Bikavuga yuko intego ikomeye cyane iyi FDLR bari kuzana mu misozi ya Fizi nuko mama 23 hari ibice byinshi yamaze kwigarurira byahariye muri Mwenga, nyuma yuko mama 23 igukubitiye ikitwa umurundi ikagukubitira ikitwa umuhibu special force w'igisirikare cya FARDC. Biravuga yuko ngo aba FDLR bose bari mu gihugu cy'u Burundi abarenga 6600 bagiye gutorezwa hariya za Bururi, abarenga ibihumbi n'ibihumbagiza bagiye gutorezwa hariya mu gihugu cy'u Burundi. Biravuga yuko igihugu cy'u Bubiligi nyuma yo gutanga umusada ukomeye cyane w'intwaro ndetse kandi no gutanga imyitozo kuri bano ba FDLR n'abasirikare ba FARDC, abenshi muri bo babazanye muri no misozi ya Fizi ngo biteguye kwambura umutwe wa 23 iriya misozi ya za Budodo, iriya misozi ya Zanduba, iriya misozi ya Zangweshe, iriya misozi ya za Biendo na Milanga hariya muri Minembwe na hariya muri Mwenga. Ariko bikavuga yuko ibi bintu bigoranye cyane nyuma yuko mama 23 ibice byose byegereye Zanzibira hariya mu birembo bya Mwenga, hariya mu misozi yegereye hariya za Kasoke harutse gukubitirwa abarundi, abenshi muri bo bikarangira banashinguwe n'abaturage batuye muri bira bice. Biravuga yuko rero ibi byose bikomeje kugenda biba ihurizo ndetse kandi binakomera cyane. Twihuse cyane rero kuri report ya Risasi na Majeruhi, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko nibuza abarundi mu minsi igera kuri 5 abarenga 401 bamaze gutakariza ubuzima muri no rugamba rukomeje kubera muri no misozi ya za Ruvunji, Rubarika, muri no misozi yegereye za Kisozi cyangwa Kabumenge, muri no misozi yegereye ahitwa za Kamanyora. Bikanavuga yuko kandi M23 mu budasa bwayo mu rwego rwo kurengera abaturage bamaze kwashitsa ibimodoka bigera kuri 12 bifite uruhare mu gusama bino bisasu bikomeje gusheringwa n'igisirikare cy'u Burundi. Kivu y'amajyaruguru ho nta kindi kiri kuvugwa, agasozi kitwa Kalonge n'imisozi yegereye hari Azampofi biri kuvuga yuko umutwe wa 23 ikomeje kuyataka, bigaca amarenga yuko M23 ishobora no gukuramo ikitwa Pinga centre ya Warikare. Ikitwa imikwabu iracyakorwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Reka mbifurize amahoro n'imigisha rero, mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari wa TV Dunia Nikote. Nangiye kubifuriza kumererwa neza kandi mbabwira nti amakuru yacu nakagaruka, uwayavuga yarangiza amakuru adasanzwe yimbise kandi yeruye. Ngiye gukurikirana uko ibintu bihagaze ahitwa za Kamanyora hariya mu misozi yegereye hano za Rungutu. Hari byinshi numvishe biri kwavugwa ngo abarundi bakomeje kuzamurwa ku muhanda Ruterusunari 5 bakurwa za Uvira bazamurwa mu byerekezo bya Runingo ndetse n'ahitwa za Kiriba. Ndaza kubabwira uko situation ihagaze muri rusange. Murakoze cyane inshuti zakadasoka muryango mugari wa TV Dunia Nikote.